ba jong ki san phawei tali ki shnong kathan kershai ba kenthop ye ki khasi garo bat rabha mentas ni thoding kakhat wei terek unai tung kila tu cha office jong uba Garrett Ellison Dites IAS Deputy Commissioner ko West Khasi Hills man wan ya kandu ya u bat ban kerpa ya u ba on pen sngow sa ka sarkar bahkan pensange no si sendan ya ka jingtmu jong ka sarkar Assam bandan ya kawa kri naga benta ban penmi boarding katai ka project kabala tip kum ka kulsi dam project kadai kabla stang la slemha Henry man kapor ki pa kila yeng persha Henry menta ka sarkar Assam kala tmu ban stang biang man penterai kumta ki pa jong kitai ki san phawei tali ki shnang kila wan ban ya kando yo deputy commissioner ban IT da ka jingtho ba on pen sngow sa ka sarkar ba ka dei ban pen sange no si sendan ya katai ka project nang ba ki pa kinumdan shu ka jing artatin nakaliang dumi di pagba jong ka kain tersai kiam bahap ko mata jong ka Assam bigaya se hadin ba nilai ka aktarit jong bulan Jun ha ka ba ki ardut isi amdon buram juni Sri Konrad ke sama i Himun to biswa sama isi amdon buram jong ka Assam ha ka ba kila perlu ka CM level ke meeting ke long tepo dispur deh kata ke meeting anda kila pelat apa ka kila kai kubur iong ba nakaliang juki kila dap banya keren sepur jengmut ha ba kinsa pentrei dan kinsa pan jengmut na ipajba ban pentrei ya kena ka kursi dam project de hoy kena ka kursi dam project kam dei syuk ka badang kumai ka de isu bal arim ha ka ba badang imbakla arpus nem mensua kala ihai ka ba ka promo putrabut ha tukor kamut berbetere dan rei da jing ya hi ane jin persya ju pajba jom kate ka khan de kala sange no dan rei anda hadin ha sinem a hajar khandu ei kala wan biang tu ka projek ha ka bagi officer bagi nong mat tua ya di pajba bagi pediang ya kata projek dan rei ha tu por penlong biang de ki bat kala sange no dan rei de tat ha tu ka akre ha ka bagi ar ngut ki yang bedon burum jini kila penpau tengi pajba ngila semua kelas bun ba balai ba habaki nong ikmat kilai iba baro si kita pajba jungi kilaya persya na kapor si kapor dan rei adu menta pade iklem persngap na iklem la hakaban pensangen no isindan dan ban cancel no isindan ya ko project ba la tunggu ban pentrikam kita jika ini na kalian juki pajba kumangilewan ta kasih ne bon bu ya kana memorandum langba jung isi jong West Khasi Hills ba in poi ketika memang matu si memang buram juni senang ba si yang pun aino kan kaklat sen matu ni pajba ba ya ketika project dan ketika jing pentre de ben pensange no dan senang ba di pajba juni di besong basa ketika kinum imsu kata jing sngo atatin nomor ba pilih babaro di pajba di besong basa ketika khai Kidetan di Baduk, iba long di Nongret, iba inja sengi tang kaba belas sengi, dengan long ke kaba pensitam akilan ya bat mungkin lecak segi di Jakarta bukan long ke kaba mangi kum di pajba ngimla ban mudul. Saya stin ngas ngapan ai, jadi play gini perlo belewan lang ne, ban isenran kakba ngilala ban ay kana mudnam kumta kasni ban ngikremen scam ba kasorkar lengba kana ka mudnam ka bangilawan ay ne kadai sendan ban persange no ban bakan chat score ya kasur ka ba upajba lawan ban ut entah lengba jong ba office jong disim ne
ब्लैक। असम मेघालय बॉर्डर से उकियाम से आया। असम मेघालय ग्रीन प्रोटेक्शन कमेटी तरफ से और हम लोग का साथ 33 विलेज भी था और 20 NGO भी था। हम लोग इसलिए आया नस्टिंग में, पहले जो 2 जून में असम मेघालय दोनों मिनिस्टर कोइनाधारा में मीटिंग किया और मीटिंग में ये लोग बोल दिया कुल्सी में एक तो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाएगा और इसको बनाने से वह जो लोग असम मेघालय बॉर्डर में रहेगा 33 विलेज, ये लोग वहाँ से जाना पड़ेगा। इसीलिए वहाँ का आदमी का बहुत चिंता हो रहा है और ये लोग का बहुत दुख हुआ। इसीलिए हम लोग पहले असम का चीफ मिनिस्टर ADC फ्रॉम थ्रू टू मेमोरेंडम दिया।